멋지게 보이는 분들이 오늘 도착하게 되었습니다. Нэг босдын ерөнхий хэмжээнд эцэстээс хэмжээ гэж байна. Та бүхэн өнөөдрийн цогцолсон шалтгаан нь юу вэ гэхээр зайн бос сургалт буюу цахимаар сургалтыг олоход ашиглаж байгаа орчин үеийн туршлага буюу гадаадын маань ямар юм шийдэж байна гэдэг зөв дэвшил технологийн танилцуулга Монгол улсаас ирсэн мозаик компани үйлчлэгч маань та мэдээлэл хийж байгаа. Юу гэхээр одоо бид нэр зайн сургалтыг зохион байгуулахдаа PowerPoint дээр presentation хийдэг түн дээр танилцуулга хийдэг. За зарим нэг түүлсийг ашиглаж зарим туршилт үйлчлэлээр зохион байгуулж үзэж байгаа. Гэтэл энэ бүгдийг маань хялбар болгоод багш та бүхэн маш хялбар хийх шийдлийг бий болгоцсон. Тэр талаараа дэлхийн 100 гаруй улсад ашиглаж байгаа энэ системийн танилцуулгыг хийгээд та бүхэнд ямар боломжууд нэгдэх боломжтой вэ гэдгийг танилцуулах. Тэгэхээр одоо ингээд мозаик компани гүйцэтгэгчдэр PT Dear valued teachers, first of all, let me wish you a pleasant International Teachers' Day. My name is Peter Turk from Mosaic Education from Hungary, and my dear colleague will help me with the translation as unfortunately I am speaking Mongolian. So I'm really happy to see you here, both in the auditorium and maybe those who are following us online. In the next 45 minutes, I want to give you a brief introduction about the products of Mosaic Education, which are designed and implemented in order to help teachers all around the world in digital transformation. Mosaic Academy боловсрол гэсэн энэ Mosaic Learning Institute болон бидний цаашдын одоо цахим шилжилтийн шилжилтийн гаргаж бишгүүдийн талаар ярилцуулахаар ирсэн байна. So first of all, let me take a couple of minutes introducing our company, which has a long history in education. I mean, 32 years old. And during all this time, whether it was working with paper material or digital, all the main goal was how we can make our products into the service of the teachers. So how our products can serve the needs of the teachers in the classroom, because they are the more valued helpers of education in order to achieve the goals of the nation. Тэгэхээр үүний өмнө нэгдэл компанийн талаар товч танилцуулъя. Манай компани бол 30 жилийн турш боловсролын салбарт ажиллаж байгаа компани. Тэгэхээр бол яг ном хийж гаргадаг байсан бол одоо сүүлийн 10 жил олон яг энэ технологийн дэвшлийг ашиглаж багш нарт яаж одоо хүүхдүүдийг сургах тэр үндсэн гол зорилгод нь тусаж дэмжих вэ гэдэг нь одоо технологи ашиглах хэрэгтнүүдийг гэж зохиомжтой зүйлсэн байна. Currently working with more than 45 languages in 100 different countries in the world, serving the teachers, as I mentioned. So without wasting your time with these slides, let's get into the middle and see it in action. Яг одоогоор хамгаалдаг түүний 100 гаруй орнд ашигладаг. Тэгээд энэ маань 45 хэлээр орчуулагдсан байгаа. Тэгэхээр одоо янз бүрийн яриагаар та бүхний цагийг өргөхөөр шууд одоо бүтээгдэхүүн хэмжүүлээд байна. So when teachers are in the classroom, they can just simply prepare their lessons. Like if ever you try any kind of presentation software, you will find ours very similar, but our one is really designed for actual needs of the teacher. So let's see an example, just simply drag and dropping a template, writing my main words into my presentation, and that look for some content. So basically the application automatically can give you suggestions about dynamic content from the cloud based on your search terms. Тэгэхээр сая харсан бол ерөнхийдөө тархсан шилдэг байсан PPT шиг танилцуулж өглөө. Одоо сая ингээд зөвхөн одоо тэр сонсох гэдэг үеийн англи бичгүүд хажууд талд нэгээд санал болгоод зургнууд гарч ирээд
it gets into the classroom, we have plenty of digital materials here to help you to explain the content, to help making the students understand, like the 3D models. манай энэ бүтээгдэхүүн дотроо болохоор одоо маш олон хэмжээний ингээд багш нарт одоо хичээл заах айлгал зөвхөн болох юм үзүүлэлт, зураг, видео янз бүрийн ийм контентууд байгаа. Тэгэхээр одоо тэр нь ихэд одоо хүүхдэд та сонсох ингээд одоо сонсох хэрэгтэй яаж ажиллах зүгээр тайлбарлаад өгөх одоо жишээ нь 3D зургаар ингээд хатгаас нь харуулж шууд тайлбарлах боломжтой. But these 3D models are not simply tries to extend or replace the plastic molded models, but it also tries to give more. So whenever you see model, you can rotate, you can zoom in, you also can send interactive activities. And in that case, you not only can show to your students how it is, but how it works. Тэгэхээр үнэн жишээ пластик модель дээр ингээд яг харуулах боломжтой байдаг байсан ч энэхүү ингээд 3D зургаар ингээд хараад шууд зургаар нааш цааш хөгжлөө ойртуулаад татж аваад бүр дотор нарийн бүтцийг харуулмаас гадна эндээс нь сая нэг канал дараад ингээд дуу аваа чи яаж хүлээж авч байгааг ингээд шууд харуулж байна. Тэгэхээр зөвхөн тэр модель нь одоо моделээр ингээд зөвхөн ингээд чи сонсох хэрэгтэй ямар байгааг харуулах учраас яаж ажиллахыг нь харуулах боломжтой байна. As I mentioned in the beginning, language is also very important. So as you can see, you also can read labels and descriptions. But easily, I also can switch to other languages, even in bilingual mode. Тэгэхээр тайлбар гарч байгаа. Та бүхэн сая ингээд харсан бол ингээд тайлбар дээр анхаарч хэлмүү мэдээлэл гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ одоо эдгээр мэдээллүүдийг ч гэсэн ингээд монгол хэл рүү бас орчуулсан байгаа. Тэгэхээр ингээд тайлбарлуулсан ч гэсэн ингээд бодлоо гарч байгаа гэж байна. But I not only can select one language, but I also can select a language pair, allowing either bilingual education or also using this content for language teaching. So whichever items you see, you can just simply switch with a single click between the two languages. Пластик давах халуун болохоор зөвхөн нэг хэл сонгохгүйгээр олон хэлийг давхар сонгосноор хүүхдүүд одоо шууд хэлийг өөрчлөөд одоо за монголоор хэлдэг байхад англиар хэлдэг байхад ингээд зэрэг нэг хоёр хэлээр зараад явах боломжтой. Эсвэл ялангуяа гадаад хэл сурж байгаа хүмүүс маань бас энэ одоо платформ шиг болох юм аа. But this 3D content is not only can be used by the teacher, but it also can be accessed by the students. Like they take home those plastic molded models. So they also can use it to listen for pre-recorded human narrations based on the topic. Энэхүү одоо платформ ингээд мэдээллүүдийг зөвхөн багш нар ашиглаад тусахгүй сурагч маань ч гэсэн гэртээ аваад өөрсдөө компьютераас холбогдоод өөрсдөө олон талаас нь туршиж үзээд мөн ингээд ийм бэлэргүй бичсэн тайлбаруудыг ч гэсэн сонсоод унших боломжтой юм аа. But education is not only about just telling the things to the students. We also have to make exercises, assessment, to see a feedback how much our students understood about the topic. And that also can be very time consuming. Тэгэхээр гапны ажлаар бас хүн ингээд заагаад авахгүй юу гэж цаасаа яг юу ойлгосон байна юу мэдэж авсан байна гэдгийг шалгах бас тийм хэрэгтэй байгаад байгаа болохоор энэ платформ маань бас одоо өмнө цаас хичээл дээр үндэслээд нэгээрээ бас одоо энэ дасгал ажил өөрөө цаанаасаа ингээд зохиогоод хийх боломжтой. So as a teacher, I can easily select a view of any of these 3Ds, click a single button, and now the application is taking the screenshot, taking all the labels, and now it creates me an exercise. But those exercises, I also can edit and modify. Тэгэхээр та сая бас харсан бол ингээд түрүүний зурган дээр зураг барьж байгаа ч өөр доктын генерейт одоо дасгал ажил цаанаас нь одоо би бас үүсгэх гэдэг хамаатан дээр дарангууд одоо энэ дасгал ажил шууд цаанаас автоматар үүсэж байгаа. Тэгээд хүүхдүүд магадгүй ингээд нэрийг тохирох газар нь байршуулж одоо тийм даалгавартай. Тэгээд зөвхөн одоо тэр хариулт нь ингээд зөвхөн одоо тогтсон биш байдаг. Та өөрөө бас ингээд хариултын богинохон болгоод хэлбэргүй өөрчлөх боломжтой. All those exercises with the application generated directly in your instructions, but they are still editable. So if you want to give a new label, you want to remove or relocate, you have a total control because this is a full feature exercise editor.
Тэгэхээр дасгал ажлууд нь эдгээр таныг цаанаасаа ийм санал болгож байгаа ч гэсэн төгссөн үстэй биш ээ. Та сая одоо тэр сампл гэдэг үгийн жишээ өөрөө ингээд чөлөөтэй нэмж хасаад эсвэл яриаг одоо ингээд өөрчлөө яах тийм бүрэн боломжтой учраас одоо тийм их байгаа. So you not only can generate exercises, but you also can create your own. So let's imagine you have an idea that what kind of exercise and activities you would like to give to the students. You can just simply use the built-in test editor to create out more than 30 different types of exercises in a very easy and visual way. Тэгэхээр түрүүний тэр одоо цаад саяны асуулт цаанаас нь автоматар үүсгэж одоо тань санал болгож байгаа асуулт ажилласан. Тэгэхээр зөвхөн одоо тань нэг арай өөр хэлбэрээр хүмүүсийнхээ ажлыг шалгамаар байна гэвэл энэ 13 төрлийн хэлбэртэй одоо энэ одоо хэлбэр бүхий асуулт ажлуудаас сонгоод өөрөө зохиогоод өөрчлөлт явуулах боломжтой. So let's choose a type. Let's say we want to make a multiple choice question, then simply select the template. Тэгэхээр энэ олон хариултуудаас сонгох одоо тийм бүхийг сонгоод тэмдэглэе. And then we start filling with content. So let's say I want to first search for images directly on the internet. I don't even have to leave the application. За тэгэхээр одоо энэ одоо түрүү сонсогчдын тухай гэсэн бол одоо энэ арай өөр за улаанбаатар хотын тухай мэдээлэл жишээ тийм асуулт ажил хиймээр байвал та заавал ингээ аппликейшнээс гарахгүйгээр аппликейшн маань өөрөө интернеттэй холбогдсон байхад шууд ингээ Google-ээс зургуудыг хайж болно. Тэгэхээр Улаанбаатар гэх хайхад Google дээр одоо байгаа зургуудыг хамжуулсан гарч ийн энэ удаас шууд нэгийг сонгож аваад ерөөсөө ганцхан тавчтаараа татаж аваад энэ нөгөө асуулт ажил руугаа оруулаад ирсэн. So I just simply select an image. I type the good answers for the application, like this is a multiple choice question. So simply, if I see an image, I can just drag and drop. And in the background, the software do all the heavy lifting, connecting to the server, downloading and converting all the stuff. Your job is only to concentrate on the pedagogical values, and the software is here to serve your needs. Тэгэхээр энэ бол одоо чинь олон зуун хариулттай гэдгийг сонгосон учраас A, B гэсэн хариултын зүйлийг сонгоод за дөрөвхөн сонголттой байр гэдэг тоог доор үзүүлээд за тэгээд зургийг таашгүй шууд ингэ сонгочлаа тийм. Тэгэхээр та одоо ингээд өөрийнхөө үзүүрээр энэ зүйлийг хийж хахад энэ софтвер маань өөрөө арчилт нь одоо тэр зургийг яаж хувиргаад хэмжээд тааруулах техник ингээд аль болох таны ажлын ажлыг хөгжлөх үйлдэл одоо үйлдэлийг цаана хийгээд явж байгаамаа. Яг л ингэснээр та маань одоо зөвхөн илүү агуулгатай технологиг яаж өгдөж яаж одоо тэгээд санаа зовох биш. Жишээлбэл агуулгаа яг хүүхдүүд маань энэ хүрж байгаа хүүхдүүд маань ойлгосон эсхийг илүү өндрөөд ажиллах боломжтой болж байгаа. So basically, you just created your first exercise in a couple of seconds. Those you can directly insert into your digital presentation. So in these exercise books, we just simply can create our presentation to putting our text, interactive activities inside. За тэгээд түрүүний бэлдсэн асуулт ажлаа ингээд шууд өөрийнхөө өмнө ашиглаж ирсэн презентацээр ингээд маягаар хавчиж байна. We also can easily create interactive activities. So let's say I want to make a puzzle. I just open up the same images from the internet, and I can directly bring the image into my puzzle tool from the internet, creating a puzzle in seconds. За тэгэхээр саяны өөр одоо бүсний өөр нэмэлт хэрэгслийг байна. Зөвхөн жишээ нь өөр ийм инклюзив зургийг интернетээс татаж авсан зураг шууд авчирснаа одоо ийм арай илүү бүгд илүү сонирхолтой хэлбэрээр ойлгох хүнээс одоо ийм пазл инклюзив зураг аваад өөрчилж байгаа гэсэн харлаа. But next to that, we also have a lot of other type of content like simulation. But let's go back for a second to our 3Ds, which we haven't followed yet with narration, as we have previously very short audio problem. За өмнөөс гадна маш олон хэрэгслүүд байгаа. Тэгэхээр төлөв хацаад ордын зураг руу очиж уул хэрэг дууд сонсогдчихсэн бол энэ дээр байгаа текстийг бүх заавал шалтгаангүй сонсох боломжтой. Цаанаас нь ингээд яг одоо хэрэгслийн Okay, so let's see simulations. So 3Ds are a very important part of our application portfolio, which covers all the subjects from lower primary up to high school.
But next to that, let's see another example, which we call simulation or tools. So even if the school may not have a physical electronic kit, they can use a single projector or any screen combined with our Mosaic software to create experiments. За мэдээж одоо зарим сургуулиуд байгаа. Гэхдээ яг одоо энэ жишээ нь физикийн туршилтыг хийх тодорхой төгөөрөж одоо тэр хэрэгслүүд нь байхгүй бол зөвхөн компьютер ашиглаад, камера ашиглаад бас энэ физикийн туршилтуудыг машин ханаас хүүхдүүдэд үзүүлж болно. Хүүхдүүд өөрсдөө ч гэсэн өөрсдийнхөө сонирхлоор ингээд энэ projektыг туршилтууд явуулах боломжтой. So we can directly edit all these components, allowing the teachers and the students to tinker with and to learning the processes, not just seeing static images and trying to imagine what happens, but having the direct feedback and interaction, what happens during experimenting. Тэр өмнө зурагнаас ингээд зүгээр юм бүгд зураг хардаг харж исэн бол одоо энэ дээр ингээд бүгд жишээ нь батарейны волтыг ингээд нэгдэг цэцгийн хурдан ажиллаж юм гэрэл асаж байгаа хүмүүс ингээд шууд өөрөө хөдөлгөөд тийм одоо нэг чагсаад ингээд үйлдэлүүд хийгээд туршилт хийх боломжтой. But then everything you created and prepared before the lesson, you can directly save into the lesson plan. So when you go into the classroom, you don't even have to open the menu. Everything will be prepared according to your lesson plan. Тэгээд саяны туршилтыг гэсэн ингээд шууд өөрийнхөө өмнө ашиглаж ирсэн одоо презентац дээр очиад явгууд та магадгүй хичээл орохоос өмнө энийг бэлтгэсэн байгаа бол дараа нь хичээл хэлэхэд одоо презентац нээгүүд сайн туршилт яг таны өмнө өөрөө чинь бэлтснээр ингээд бэлэн байж байгаа. Тэгээд маш их цаг хэмжээ боломжтой. Заавал буцаад энэ меню руу ороод хийж чадаж би одоо яах шаардлагагүйгээр тэгээд нэг нийтсээ хадгалж болно өөрсдөө ангидэр ингэж презентац хийгээд өгч байна. So when you click on those prepared icons, they will open up exactly the same way as you have saved. But as I said in 3Ds, content is not only for demonstration, but it's also for making exercises, making assessments, to get the feedback from your students how much they understood. Хийсэн туршилттай маань дээр шууд бас ийм олон сонголттой асуулт ажилласан боломжтой. But also those simulation, exercises, assessments which you have created inside, you can easily send to the smart devices of the students. So if students have smartphones or tablet devices inside the classroom, they can directly interact with all this content, either experimenting with the simulations or answering the questions. Тэгэхээр сая энэ бэлдсэн бүх агуулгыг одоо энэ агуулга бичээ гэдэг Facebook асуулт ажлуудаа та энэ саяны томоогоор дамжуулаад хүүхдүүдийнхээ бүгднгийнх нь одоо ухаалаг утас руу ч юм уу таблет руу шууд явуулаад одоо за одоо та нарын асуултыг одоо хийгээ гэж хэлээс одоо багш өөрөө юм компьютераас шууд илгээх боломжтой. Then let's see further examples because the platform supports all the subjects in Always Group, so we also have different activities for the very small ones, even teaching music, learning about history, learning about nature, learning about the numbers. Таарсан юм одоо авах байгаа. Тэгэхээр одоо чинь яг багийн хүүхдүүдэд бүгдийг зааж өгөх сонирхолтой болох хүмүүс одоо ноотыг ингээд шуургаар хийсэн байна тийм. We also take the importance that creating all these materials for the teacher to make their lessons more colorful, to giving the teacher the right digital materials in the right location, in the right format, to fit into their lessons.
хичээлээ заахад ч юм уу бас энэ хэрэгслүүдийг манайх одоо нэг хамтын хэлцээс нэг зарчтай байна. But also, as I mentioned, that the 3Ds, that not only just want to demonstrate, but we easily can generate exercises. And the teacher can directly tell the application, I need exercises out of 50, I need these type of exercises. And now the application automatically generates a gamified environment, making the students more motivated and interested. Having hundreds of different exercises, activities, and games inside the platform, allowing the teachers to cover all subjects and age areas. So the tools also give access to a huge number of data, which can be accessed in a very easy, intuitive way. However, the application contains a lot of built-in helping sources. So the application describes itself, it provides written and video-based tutorials, allowing the teachers to develop further their knowledge about the application. Also, the applications will be translated to Mongolian in order to support the more easy access. But let's go back to our example about music, and especially history of musicians. So in the following talk, which I want to give you a brief introduction, I can easily search a huge database of famous people over the history. I also can easily use this content to enrich my presentation. But as I mentioned before, easily I can take that to generating an interactive activity, an exercise, based on my search. So if I'm looking for people who were very similar to Mozart in their profession, let's say other composers, I can just simply configure my search bar and I will see other composers. So then we can easily turn our directed content into an interactive activity. Then let's save everything back to our presentation. Okay, let's see. This was a presentation, but how we can become more Mongolian, how we can really support the Mongolian education curriculum. We can also make a small bridge to directly link into the local textbooks.
тэгээд Монгол хичээлээ зааж байгаа болохоор энэ Монгол улсын одоо бүртээ яаж аппликейшнийг холбож болох талаар ярьж. So, for example, we can simply import the local existing Mongolian textbooks into the system, that allowing the teachers to directly build in the content into these books. So you don't need to go to the library, because we are able to prepare all the relevant content to be on the page. So with a single click, the content automatically can open in the application. So the goal here to having an extensive content library, like 3Ds and videos, which Mosaic provides, having an extensive platform which you can easily connect the two, allowing the teachers to more easily using the interactive screens and projectors. The usage of the system is very simple. From our library, users can simply map the digital content directly on the pages, and now they became part of the textbook. So whenever you open up the textbook in the classroom, you don't need to look for the content because they're already there where you explain them. And then you also can simply create exercises by drag and dropping images from the book easily. You can put your own ideas inside and then save back to the textbook, making it enrich with interactive activities. Different types of exercises also easily can be created by the teachers using these intuitive tools. So once the textbooks are uploaded to the system and enriched, teachers can have a much faster onboarding for the digital solutions. And this is really what digital can do for the teachers. Whichever topic the teacher wants to go in, we always have lots of content in order to make the teacher's utilities more. So the teacher knows what they want to speak about, but how they can find the relevant digital content, this is where a good platform can come in, to offering the content at the right place. So basically allowing the teachers to more easily work with the digital. The application can place all the relevant content in place, so they don't have to search for.
they can easily find at the right location. So teachers also easily can use the screen as a big board, so they can show the digital textbooks, they can show the students what to highlight for it. So there is many things which teachers can directly use in a natural way, the same way as they could do before digital. And this is one of our big intention. We are trying to force the computer to understand the teacher, rather than forcing the teacher to understand the computer. So there are many very basic tools like creating an equal-size triangle with basic ruler and compass. So basically the concept here that there are many existing equipment in classroom, like the Blackboard, the classic models, the different simulations. But through the digital we can bring them all, and we also can bring them available in locations, maybe in village schools where they are lack of those devices. But teachers also can directly go to an extensive library and browse the content. But it's also so the main purpose of those content, tools and visualization which Mosaic develops in order to help the teacher explaining in the classroom, making the teacher's jobs easier, but not just simply showing an image and trying to make verbally for the students to understand, but to show how it's actually working, which are the really key parts inside. But when they see a content like this petrol engine, they always can request the system to show what's our reheating. We have the diesel engine, we have the two-stroke engine, the bunker engine, so they can explore the content in more depth and showing the students the differences between different mechanical implementations.
açtı. But you also can very easily use this content in areas like in history. Тэгэхээр энэ одоо энэ дээр байгаа мэдээлэл сангаас юу гэж энэ ажлаа боломжтой юм бэ? So when you're teaching about ancient history, anybody can go there and taking a photograph how the ruins looks like. За энэ юугийг ялах болоо одоо бидний багсан гэсэн байх мэдээж учраас энэ зургийн тийм насан зургийн аваад тайлбарлаад ярих боломжтой тайлбарлах хичээлүүдэд ашиглах боломжтой тийм. Тэгэхээр яг энэ системийг ашиглах. But how it looked like when it was in original, that's 3D camera. Not just by showing the big picture, but showing internal views, structures, in which the teacher can more easily make the students understand how they built it, why they built it that way, how it was working. Easily we can use this for comparing what we have today. If you go there and you see this, but how it was when original. You also can go and walk inside. But we also caring about localization. Localization not only means to translate something to the country's language, but also to adapt it to the cultural and also local needs. So we're not simply just translating content, like in biology, which is very general, but we're also creating curated, localized content about the local culture. So basically the goal here, while we're working on such a solution, which you see here, we're developing for more than 18 years in Hungary, more than 45 languages. The goal is to serve the teachers, to giving an application which will give the possibility for the teacher to show more to the students. Mosaic Education really believes in digital transformation that we support in many countries all around the world. And as part of our vision, we are not here to replace existing learning methodologies and existing tools. What we want to extend the possibilities. You have textbooks, you have teachers, you have lesson plans,
and how we can bring the digital to extend those, to even giving more equal access to the valuable content, regardless whether somebody is in a huge school or in a small school. And our goal is to give equally for lower grade, higher grade, high school, sciences, social sciences, history, chemistry, all subjects and all age group, valuable access to digital, extending the possibilities. I also want to give you a very short example in the couple of minutes we still have. So in physics, one of the ones I chosen as the last example for how we can help the teacher, that is lab camera. It's basically a very talented way to turning existing cheap equipment, like a web camera, into a measuring device in physics. So in kinematics, you are working with different movements. So we can easily use the camera for some pre-recorded examples. And through image tracking, we immediately can turn our cheap camera into a very sophisticated measuring device with which we can give a direct experience for the students. What experimenting means, what does it mean when I do something and I try to measure. But of course, next to that, we have a lot of small applications for skill development, for example. It's also very important to do something with the small kids, let's say, just simply dressing about animals, seeing different shapes. But we also have some more complicated or higher grades. Some of them seems very easy, but some of them needs lots of thinking from the students. And all those thinking will give them closer to higher and higher skill set. But the benefit of those things which you have seen on the screen, I was using as a teacher. But all those activities also available on student devices as well. So if the student has a small tablet, or have access to the PC at the library, or have access to PC at home, they can directly use, explore, and learn with these content library. And I would be really happy to speak more than 3 days about what we have, as we regularly does in our training center back in Hungary.
but our original idea for this presentation was 45 minutes. But after that, those who are physically here, I'm happy to answer your questions after the session. And I also suggesting for everyone to feel free to go to mozaweb.com and give it a try, explore by yourself what the applications can do for you. Because I also want to take the opportunity to say a big thank you for all the teachers, not only in Mongolia but also internationally in the world, that without teachers the world would not be as developed as it is. Because education is a crucial point of our civilization. Машины шүргөө яадаг. Гэхдээ ингээд цаанаас 45 минут гэсэн болохоор одоо ингээд зөвхөн энэ дуусгая. Энэ заалт нүрцэн ирсэн байгаа багшнараас асуулт аваад боломжтой. Та бүхэн бас өөрсдөө информашн очоод өөрсдөө ажиллаж үзэж туршиж үзэх боломжтой байгаа шүү. Тэгээд ингээд цагаан ирсэн компани баярлаа. Багш нар байх байсан бол бид нар одоо мөчтийн манай одоо самбар мөчлийн турших байх байсан. Тэгэхээр одоо And I also want to say a big thank you for your So if you have questions, I want to say a big thank you for your attention and have a nice day.